Uthandenini ngoba wena phela siyakwazi ubuyishimana unyaka wonke kwase kuthanda nge-31 December ubone ngathi isilimo ufuna imali yakho eyivuke emaqandeni wena mani wena kade udabukise wena ungenalutho ulala uvuka wena udabukisa unala nengubo zakho kwase kuthanda kangako base ku-December ngoba kade uyisono wena la kuphambi kwabantu sesizama ukubhekela umuntu usekuthandenini lo sashamashushu nje esambovela kini siphelile emhlabeni ilezi wula zabantombazane zisiqedile bafana bamvukana emaqandeni hawu wasuthandwa kangaka wena ngoba usuholile kanti uyisono unyaka wonke uyibingelele ingane sikuziba sekuDisemba nusu left and right uyathandwa kahle wena silima senkosi usubeza ngohani bibi cute uyibona unje ucute wena ngoba usebenzisa ubuso bokuqoqa ikweletu ngoba ngibona nami nginjele nje nginje ebusweni sengathiwa ngucute ngenza isilima mina kade ngavuka emaqandeni vukana emaqandeni majida kungekudala uzosala uneshumi ephaketheni ya hawu wasuthandwa kangaka ngoba sekuDisemba obone ngani uthwenza isilima